Gdje ste ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft tutoriala. U ovoj epizodi Minecraft tutoriala pokazat ću vam kako napraviti mikrotalasu. Da ljudi, dobro ste čuli, kako napraviti mikrotalasu. Pa, hajde da krenemo. Kao prvo što trebate uraditi je odrediti sobu koja je za kuhinju. Ovo služi kao ukras, ovo nije pravo. Idemo. Prvo postavite, danas ćemo praviti dve verzije, jednu drvenu verziju, a drugu metalnu verziju. Prvo idemo metalnu, postavite iron block, zatim na njega postavite item frame i u item frame stavite glass pane. Onda stavite sa strane button, bilo koji, i odozgore pressure plate. I vidite, to izgleda kao mikrotalas. I mnogo je cool ukras za kuću ili tako. Evo sada ćemo napraviti drvenu verziju. Uzmete plank ili vam na srpskom daske, postavite daske, onda postavite item frame, pa ponovo njega glass pane i onda dugme sa strane i odozgore pressure plate. I evo su te dve verzije Minecraft, kako bi vam to rekao, eto su te dve verzije mikrotalasa. Znači ovo ništa ne može raditi, ne možete peći njime ili tako nešto, ali može služiti za ukras i mnogo lepo izgleda. I to bi bilo to za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj i ćao!